Mnani wa mundi nenda kutabia Useo kwosa mithenya ya kuthumwa. Useo kuthumwa wiani la itawa live jitawa off. Useo ni meba. Ngondo pe mundu mundi utenda uthi. Pe mundu pyo utenda kuthumwa ya wia. Yani ebu wiani mithamu onza kwa wiki akwatania na wia kukwatana. Yentina adhakatina lakini ate we serious. I mean, uko serious na maisha? As much as nitu thukumatuma ande mbesa nitu kwenda kwa ile maisha na mbesa wewe serious ila kwa sendu enda uthiumwa na kubos wewe serious ila muthukumi waku kana thukumi maku umete bai off my leuthi bai live my leuthi Useo wa kwithia na mutha wa kuthiumwa live na off days ni weva onela katiba ne bandikito ne bai lethia na live maya ya tundu ala mandika onela ngai mithanani muonza onake ngai ila wathiumu ye mutha muonza ti aenda inondu akwika ayo aenda yana wia lakini athiumwa kuna mithani wa mundi Useo makwithia na mithana ya kuthiumu ya time of work ni meba kindu chambe uthiumu semwe na kiliko Useo kawiane we fresh nondo ainge withia mundu ethukumathukume na mwiyo nenda kukonanya na machine ithi tutumia kwangelekanyo tenu ngutumia ba ila yesa unone boa ikabindi no wona wo meena tena yo yithia ile muno mwiso bindio shik we bosie na madede mweza ku jam start ukile wende withia unoye wina fatigue mutote uthela chalia mwene wonde kundu takweleka nundu wakwithia wakwatania wa umapa wilika ba wa umaki ni wia no sawa kuthiumwa ku rest kithia kindu chabata na eka kuthiumwa ile binda wosa live wosa off yimini ndwi maunduni maubisi ulokwandikita kuwina maundu makwika na necho gwenda unene ya kindu kita wa ilanja maundu maku anibe mundu mundi utese nguku siake sianata musi sianata ngite siake siana tusuitwa endieba twangite nguku siake siana chama tumbe maenda ako mboi siake sianata yani ndu ise kabisa nundu yosu anengie muthukumia okwati nake muthukumia still no kwenda yani kila mundu kivyake ya boss ayangu asiati no need ya ibinda ya uthi kwa ilanja maundu maku ukethia no need muthena uyu bwangwa ninge of course tini langu bwangwa ko ni kwitha ni kinyane ndie tha ni athiani ndie thia ni wiani yimini ni na maundu ala makungikata niende na ikasa isu na kila kingi ni kwika project siako wakwata ni wiani we saithia ona ndwaka cho kwaku wakati ni wiani weka ya mabundi thimu kake no enenga mwana mwenyo kwati uyosu then at long last ngeno kanuketa obingwa nyombo yeno kokethia asi ila mbesa watu mwako ala wakiwe ona ti worth nusu ya mbesa isu nende uko kila wiki ni project siako usisi project siako siende na kila kingine kubabe ya ndunge ai ni babe wa ndungi babewe pinani ya uthumwe wawe I mean ila mundu wosa muthena wa kuthiumwa limine nondo ndewe yani maundu alangi make waile kwika kati wao ndeke nabe ungi we 10 wita kubabe ya mbungi tusonge mbe chaga natune kindu kita wa employee happiness at least within a time what you mwa wisioka wiwite wi mutanu wina morale ya uthiumwa ya kuka uthukuma ne bindane yewe uthiumwa yewe ni wadi walikana na andu maku ni mwatana imwe you know ni wethi yao na kumala uthi ukone nzo undu sithi asilie amutweka usione ya mabisane nundu tuina time na kingi chakana ni kindu kita kubonda kulikana kwikalania na andu maku mamusi siana siako yani twakwatanie mawiyani we saithi ata yusiana ibingite umagati ya mwana susa 12 wisa ukasaili wiyo mwana sundu natinda nake no yesa iwe ai wa mwana we mwakana kaka kukwa sisi akakake umalanga banza na kamwe kalotika seo niki nono kwatanite wiani ndwina time ya ikala na siana sia kukalunga mutuo na by the time wesa uko konzoa ni bathukie na wele likana kana mutuo konza wa wimwe
wesa kuima wesa kuma ndwesa kukonza kitumi nikeu ebindane yaku ya utyumweyo yila waile kwosa ni waile kwikala na siana siaku na ti kwikala na siana ti kumatwa out kama spoil ikala na kila kana kekoka umundi unekale na nguma wakwa tunene aya nose mumbe tunene nose mumo tunene nose mutua tunene kila omwe eweka umane mwana challenge silo kukwata ona kibeti ya na mutumia ala ona sei bond na ndumako ibindani ya utyumweyo wawia na nyanya naende cha mudia ni kondu wa kwailia work life balance nondo wa kwisiania na kindu nawe tabaya mbeni na kwatilo kwa ukube nika nosi yekindu kita wana sungu burnout na stress yawe mabosi ne namusisi athoko mi menu sauna muthuku mioila kwangelela mwako nambe okie mubyo athukuma tuyoko bika mwako ibika kati nondo akwithia daysleave nathi mwaka no wendero bika mubyo 11 mundu ucio wanoie yani ebuwa na ukethia kanile machine ya kumanuka senga ni chao mundu noete no kunidi time ya uthyumu ona na twiyandikite ni waile ubadhe binda ukasio mundi undithia ya wiani umundi unenda uthyumu ona ti lazima obingwe bya salo si wako ndukesi yaku kuwitha si ati lazima omebingwe muthenosu na wa muobinga masaama na wa muobinga wa thanda tuno wa muobinga wa katano wa muobinga wa chumwa na wa mwekwenenga wiki muime okasya yuetiwe na athukumi ngani yako ati no kana withio naku mwene mwi waku ni wetha wina binya na ni wethia utonya kusioka wiani wikinyiye wina utonya tusisye maundu asu kondo yolo wa kuthukuma as much as nitumanda mambesa nituganda kwa ile maisha mena ni kwenda usudwa nyene tawatina kinwa musembi